kwasho incwadi yathi inhliziyo iyayazi indlela entweni inhliziyo iyayazi nomzimba bese uyalandela ngakho ke nasenkolweni akekho uvunyelwa ukukhethela kusensimini yaseEdeni kaShuzi kaMazikhethela akekho ozokutshela ngoba uma ngingakuvulela elenkolo yami iBhayibheli kwamina nikangivumela nawe ke Rasta ungazikhankela wena oshisa impepho ungashisela inqobo nje uma ikusebenzela wena mzayuni ngiyakhulula isigubhu sakho ungasiphathela bese uyashayela ngiyakuvumela wazokuye ngaphakathi wena phela ngoba akekho wakwafa wayesebuye ezositshela yenza ubona kukusebenzela engicela nje singabangelani isidina wena khonza lapho ukhonza khona bese uyeka mina ngakho kangabe umthamo uma wazi ukuthi kuyakusebenzela kwaphansi shona khona emsamo uma wazi ukuthi usindisiwe abakuyeka isidonga seJericho ziwe ngoba sonke siphathisiwe khonza lapho ukhonza khona vele asifani ngoba kungenzeke engakutshela khona fike kwena kungasipani kodwa ke ngiyabhoka angivuma abantu bakithi ukuthi bafuthwe ngamadumo bese bedliswa nezinyoka noma babiliswe ngamanzi ngoba kuyosha umuntu bese kukhala umuntu bese sikhala ngomuntu siqhuquzela ukukhonza uNkulunkulu hayi ukukhonza umuntu ngoba upetrol ungena emotweni hayi kumuntu njengobani ongaphinde sedlisa utshani engicelayo nje singabangelani isidina wena khonza lapho ukhonza khona bese uyeka mina kunani ke uma ngabhabhadiswe emaromini ngigqoka irosali noma ngigilda laseweseli ukhona nenkali kunani uma ngithi danki ngumpostoli ngikhuphukela phezulu ezitabeni noma ngihamba ngezinyawo nginazaretha ngithi amen kunani uma ngisindisiwe sengazi ukuthi nezono zami ehlukanisiwe so ungalingeke uzama ukungishintsha sisi ngavuma ngathi ngikhonze ZCC uhlushwe yini uma ngifunda uphaphama ngufakazi ngobe yami lenkolo ngayo ngidinga ulwazi ngidinga ulwazi ngakho ngingiyisayona ungangixwayi ngibuye ngivuke isithunywa sikhonza indawo engafani ingakho ke sihlukwe nangokuthunywa I am a Rasta mina ngiphilela uja yami lenkolo ungayibizi ngensumansumane ngeke ngigqoke ezinde vele ngiyisulimane sikalokuthi sicwasane ekumele ukwazi ukuthi angeke size sifane wena yaneliswa nje ukuthi ngikhonze luthela nje kwaphela engicelayo nje ukuthi singabangelani isidina khonza lapho ukhonza khona bese uyeka mina siyabonga Mpungose.